April nikul lenisiri thong nikul leli daha kha post Thawngchimnak shamkan ot changlai India-Myanmar Ramri Hlei an honthan mai nikhat a Khar be ding timi an Leet India le Myanmar pe Ṭuan kai asimi ri zo Thar Hlei India chawza ni arak Khar mi chu April nikul leninga zan le in a honthan tia thai asi India-Thawngchimnak rong a April ni Hlei sari in an Khar mi Hlei chu April nikul a an honthan na in India Home Ministry nolpek nak in Assam Rifles Ralkap ni Ramri lu chhuanak betakte in an rang Sianghak chale damlo kong kauti bentuk long a lu chhuanak nolpek arak si ni fatin man mi thilri le aiding long lu chhuat pi kho arak si Assam Rifles Ralkap ni Mizoram Champhai district chung Ramri Khua pol he Ṭuannak an Tuah nu a Ramri Hlei chu April nikul in ni somthum tiang Theihternak in lu chho kho asilai I mai nikhat in Ramri Khar be asilai tia an chim asena in April nikul leninga zan lei in ri zo Thar Hlei kai chu India lei ni an honthan I mai nikhat a Khar be ding an ti mi zong an le chung tia Mizoram media zonat ni alangtar India-Myanmar Ramri Khar le haukul ding in India chawzani atip mi chu Mizoram NGO le zatlang bu Tampi ni an dau I hi kong he pe tlai hin MYA zong mainali a chaimai nak to an itim tia thai asi Chinland Council he rian kan Ṭuan lai tia Palewa Council ni Theihternak atwa ni hi chung an to mi Palewa Peng mi zapi tonpumnak ni Chinland Council he rian kan Ṭuan lai tia Theihternak atwa Palewa Peng mi zapi tonpumnak chu April ninga in ni ruktiang an to I munkip ka kip in IO tu palai zani le somthum le paruk an kai khau chu tonpumnak a chun alhan I Palewa Autonomous District Council ti mi min chu Palewa Council tia an thlen I Ralkap uknak adi dongnak nga Federal Democracy System sar asinak nga le mi phunkip tlugruan nak rian a Chinland Council le muitim akhat mi adang bu na he rian kan Ṭuan lai tia be nak an ngai chulong selo in Palewa Peng chung mi zapi cha a mai le rian Ṭuan ding le a her mi zul phung pol zong tlamtling te in an sar kho na tia thai asi Thayetkone Khua Kahdohnak a SAC Ralkap somnga le pakwa an thi Hriamnam Tampi an Laak Mandalay ramthen pin ulun khwa he mengshalong alhat mi nongchu Peng Thayetkone khote Kahdohnak a SAC Ralkap somnga le pakwa an thi I Hriamnam somruk le pakhat le kwanzan Tampi an Laak tia NUG runven nak minister zongni nihin a athan April ni Hlei nga a dawthleng tu Ralkap ni an lak mi Thayetkone SAC Ralkap khem chu lak than ding in SAC Ralkap ni fakpi in an izuam April ni Hlei kwa thok in SAC Ralkap le PDF kar Kahdohnak ni fatin a I SAC Ralkap somnga le pakwa an thi tia thai asi Kahdohnak chung a SAC ni vanlong in Kahdohnak voi somthum la voi ni atwa I khochung le phungki in kul chung a atla tia NUG runven nak minister zongni alangter chu Kahdohnak a chun dawthleng tu Ralkap le ni SAC Hriamnam asami MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA11, 60mm mota adi lakfon in zun somruk le pakhat le kwanzan Tampi an Laak tia thai asi Kalay Peng a Ralzaam Thar Thong Phan Kalay Peng chaklei a SAC Ralkap le piosoti polni Ralzaam sel an timcha a khote Hlei ni in minung thongsha shong Ralzaam tia thai asi Ralzaam abom chan tu People's Healthcare Network ni Kalay chaklei a SAC Ralkap le piosoti pol an lu nu in Kalay thanglei zong a lu an timcha a mitampi Ralzaam nihin April nikul lenisiri tiang Ralzaam milu thongsha shong an sichang tia achim Kapni Kahdohnak ngai a umri lo na in SAC Ralkap ni a chel chan a drone in bom an thlak cha a azami an tam chin tia a chim chap Ralzaam nak ninga asichang I minung an kar chin cha a aiding ti role le si ai le a chambau nak a ngai tia People's Healthcare Network ni alangter